हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरू सबैलाई जय मसी। अन्त मेरो यस तेस्रो भ्लगमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ सन्डे, हामी चाहिँ हैदराबादमा स्थित अमिरबेतमा रहेको चाहिँ सेकेन्ड प्रार्थना भवनमा चाहिँ यसरी सन्डे वर्सिपको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अन्त त्यो सेवा घर चाहिँ हामी यहाँ बसेको ठाउँदेखि चाहिँ 10 किलोमिटर टाढा छ हो। अनि अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड टेम्पोमा चढ्छौँ। अनि अब हामी चाहिँ पुगेपछि तपाईँहरूलाई त्यस ठाउँमा चाहिँ के कसरी सेवा गर्नु हुँदो रहेछ त्यो हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ अनि रोड क्रस गर्दैछौँ। अनि सेकेन्ड प्रार्थना भवन चाहिँ त्यहाँनिर त्यो बिल्डिङमा छ हो। अनि यो बिल्डिङको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी रेन्टमा लिइकन त्यो सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँनिर तपाईँहरूले बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ 10 पनि बस्न लागेको छ। अनि माथि अब रेडीहरू गर्नु हुँदैछ होला, गीत सुरु हुन लाग्यो होला। अब चाहिँ हामी गइकन बस्नेछौँ। यहाँबाट अफिस आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो फ्ल्याटलाई चाहिँ 2 ठाउँमा विभाजन गरिएको छ। अनि यो साइडमा चाहिँ यसरी खानाहरू तयार गर्नलाई युज गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको सामानहरू चाहिँ यसरी यता राखिएको छ। अन्त यो भागमा चाहिँ उहाँहरूले सन्डे स्कुल गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ 10 कमान्डमेन्ट्स भनिकन तपाईँहरूले ढोकामा राखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यता चाहिँ अर्को बोर्ड पनि यसरी राखिएको छ। अनि यो रुममा चाहिँ यसरी उहाँहरूले मिटिङको लागि बाहिरबाट पाहुनाहरू आउनुहुँदा चाहिँ मिटिङको लागि युज गर्नुहुन्छ। अनि अर्को पनि रुम छ हो यहाँ। अनि यो चाहिँ यहाँको सिटिङ रुम भनौँ न, सिटिङ एरिया। अन्त लास्ट टाइम म हैदराबादमा हुँदा चाहिँ यहीँ सेकेन्ड प्रार्थना भवनमा नै बसेको थिएँ नि त। अनि यो रुममा चाहिँ म बस्थेँ। अब चाहिँ हामी तपाईँलाई यहाँको सेवा गर्ने मेन हल पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। Yeah, our brothers are there from Nepal. నేపాల్ నుంచి మన సహోదరులు ఉన్నారు. They have come from Tarara. తరారా నుంచి వచ్చారు. We have been praying for our sister Pamesa. హమీషా గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Lord has heard our prayers. మన ప్రార్థన ప్రభు విన్నాడు. She is improving in our vision. ఆమె యొక్క దృష్టి మెరుగవుతా ఉంది. We give all glory to God. ప్రభువుకే సమస్త మహిమ ఘనత. So let us as a church and families pray for this dear young sister. సంఘముగా ఈ సహోదరి కొరకు మనము ప్రార్థనలు ఎత్తిపట్టు. The Lord's servant will tell us later on much. తర్వాత ప్రభు దైవ సేవకుడు ఇంకా అధికంగా చెప్తాడు. Now from verse 44 to 48. 44 నుంచి 48 వరకు. Responsibly please. మార్చి చదువుకుంటాం. మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేరేటువంటి సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు
ప్రభు రాకడ వరకు సదాకాలం తోడైంది నడిపించుగాక. కోత విస్తారమెంతో కోత కోయువారు కొందరే, కోత విస్తారమెంతో. अहिले चाहिँ सर्भिस ओभर भइसकेको छ हो। सन्डे चाहिँ सबैको लागि लन्च चाहिँ चर्चमै तयार हुन्छ नि त। अनि अहिले चाहिँ सबै म्याथहरूलाई चाहिँ यसरी मिलाइकन अब खाना खानु लागेको छौँ हामी चाहिँ। अन्त यता भेटघाट गर्नु हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामी सेवा सकिकन घर फर्किँदैछौँ हो। अन्त अहिले तपाईँहरूले देख्न सक्छ, हेर्नुहोस् न यति राम्रो आकाश देखिरहेको छ हो। अनि अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। चाहिँ यहाँ केही भन्न चाहन्छ आजको सेवाको विषयमा? जय मसीह। के भन्नु, आज होइन म चर्च आएको, सिक्किम चर्चमा आज सबैसँग म भेटेँ। अनि मैले साथी पनि बनाएँ, नयाँ साथीहरू पनि बनाएको छ। मलाई पनि धेरै समय बादमा चाहिँ आज सिक्किम प्रार्थना भवन आएर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अन्त सबैलाई भेट्दाखेरि अङ्कलहरूलाई पनि भेट्यो। चन्द्र अङ्कल जो चाहिँ यहाँको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विगत हप्ता चाहिँ चेन्नई जानुभएको रहेछ वेडिङको लागि। अन्त हिजो आइपुग्नु भएछ। अनि सामुइले अङ्कल पनि 1 महिना अगाडि चाहिँ उता दिल्ली अनि मुम्बई अनि गोवामा चाहिँ सेवाहरू हुनुभएकोले उहाँ पनि उतै हुनुहुन्थ्यो। अन्त उहाँ पनि हिजो आइपुग्नु भएछ। अनि आज चाहिँ फेरि बेलुकाको उहाँको दुवासम्मको फ्लाइट रहेछ हो। दुवामा पनि होली कन्भोकेसन हुँदो रहेछ नि त। अनि उहाँ पनि आज जानुहुँदैछ। अनि उहाँहरूलाई पनि यसै गरी हामीले भेट्न पायौँ। अनि एकदम खुसी लाग्यो, आशिषित फिल भयो। अनि हामी चाहिँ यो आजको दिन चाहिँ मिस गर्नेछौँ। अनि अब चाहिँ हामी सिधै घर जाँदैछौँ। अनि यो भ्लग चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह।